kajing yajit yakinong mikmat tipsyu saha kasingi nyobot haba ngipai yakinong Christian kilai syat kemen hala ujung-ujung ukur tong pakijet haga jing alang pajba haka arpro terik benai ba ara arhajar arpulai galong ke ba isit pad isingan ke ba ningkong hangni kade ke UDP ke ba layo ya ka chance ban canvas election hason nong stony ki pajba ki arisa ki akan hoi hala ujung pakijet unong mikmat pat ke ba isingan haduk katah haba pai ke jing khap nge asor nong stony pala isir kai khat haba ni yo i ba kinong Christian jong ke UDP katni kiawan bersenran yalah ujung unong mikmat haden katapan nalor kani ke parti lawan sagawai pat ke parti kata ketika TMC kani TMC ru lay irham hi haba ni pek tang bah imat tang kamla ke UDP next nangta kanwan saka INC ka Congress Party hangni ngiui ka Congress Party kadai kawai na kaliang pan yale persya ya usiting leni ya ka parti bahla sensyar kini kisan snem but isingan ladang ipek kan ka Congress ru bang i upajba karhor hangni kiwan ban sakhi ban sunran yala ujung unong mikmat habangi pai syaduk kidukan kendongan surat ru tang kilamai leya kawe na bantah kene ke parti next pan saka NPP marsiliang bat ka Kongres kini kide kibayakun anong stony manobala tipsyu andar poi saka singi risol hi manobala niyo i hangni marsiliang kani ka Kongres panakani kaliang pat nakatai kaliang kawai pada kadai ka NPP habangi pej ya ka jingbun breu patut hakani ka cingalang pat bakambon kilama kadai hi haka NPP hani ba job hi kila ya rally pala isong shit pada isingan haduk kata isir kai ban pej lada upajba nong Christian unlong bet haduk kat ni ngatarai dak basuk ke NPP kan job lane ka Kongres ngam tipsyu nomor pa haman kiliang layak jubor nre bapai kilama kambon hi ke NPP ha ba yade berkini gareli ha jing yu i ke jongi ha ka jing ya telun berkecing ya jong kan ke public meeting kamsiam ladon kan no kecing ya kan tho ini kecing kan tho breu le ne kan no kecing tho brian re ki ya bet pan le kemen lani panwan persenran yalah ujung unong mikmat itanat kecing long renti jong kene ka election arjar pulai ngeni up sahaka seni nyobot mana bacok haba paisa syakane ka wai pat ka parti ta kate ka SSPDP habangi pai ka SSPDP ru kadang don hi tangba ngilai kala khamdu bor hi kendian ngimtip nak ikadaw ndai ngini ap ya kabut yo lesi kumno ngimla repan ong kapor kadang ap yang kani ka parti SSPDP gade baju job teng po nong stony ndai mentah kala dun hapun kinong Christian but hakini kisan snem lasin syam ndak NPP ngini upper lock hadu sing nyobot manu pa job ngini syat kemen hangta habang icet ya nong mikmat kuble shibuna